tugas jongi Dr. Bom kumjuru bau DC te ngilawan pe ye gani kawa ringkat bat ki nongkit kam jong ka grup hanglang tourism promoting society hakaba ngidon gajing temu ban penlong ye gani kawa kum ka fish sanctuary tiga wa ka ba itanat pi ijal ga jong ki khamat sesiliang kedon gasnong bersik sesiliang kedon gasnong maurthut but hakani kawa pi gajing khut jong gani kawa nangta kabaan nangta ngi iba gajing he jong ni ka thui hang ni kebala dang iyo ban bu tang de kini ki ling ke baret ro mah kelalong ka wai ke jaka jongok kai ke ba itanan te gajing pelong ye gani ke festival kata he ke gajing temu kamut dang gajing lek kemen kumala keren meneh te gajing pelong ye gani ke festival gade ke promotion ya ke tourism dan ban promote ya ke tourism spot te hang ni mentang idon bat ngi sukmen banakali yang jong disiru la shimkia ni ke kam bat ye gani ke kam hi ngin kalau ikat bala ingin persang ban ya syakmat ban penkre igi DPR ba kiwe jeng don kam nak benta banora ke tourism spot nak benta ke jing mentoi jong ki pai ba no snong jong dong ka than ke jong hi bar ko te ki ngi don ki jaka ki bebon ko molo mane ketiga hajarong ni maurthut ke don ke viewpoint ke internet ni i ke ni ke temter sola ne ke terso bali but hang ni ha ke snong maurthut hi ke don ke krem lembet ke don ke ksai bat kidon ki mauksing bat kumta ter ki jaka ke internet hadu kata dia kejing pelong ini ke festival ngai skam ba kanonra sisa ya kejing mentoi na ke benta ki pai ba nong song snong ya selesai la sisngi dangila don le se moh ban pelong tourism spot ikani ki pai ba ki layo ban bu ki dukan ki layo ki yo kam yo jam hang ni ban yarap ban tre hang ni kalong kejing mentoi nam tagi pai ba nong song snong tekni ke kejing temu nak yang jonga kum MLA jokoni ke than ban gentiu ya ke kam jongok kai perthai ke sin ke ban kong ke bangi persang ke bang ngimpat judon menoru hapo ke konsensi ke jongi dengan ngai skam ba kumba chief minister jongi ngilade ban yekren ke por bat hapo house assembly rong la kren ke por dengan liang ke jong chief minister I Sim ban ya syakmat ikni ke kam te ngadon ke jingkan ban baskam I believe in the leadership of our chief minister Shri Conrad Sangma. He'll do something regarding the fish fishery, regarding the tourist spot. We have so many beautiful places in my constituency. I believe under the leadership of Conrad Sangma, we can promote the tourism in this area. Ngadon kejingat ke baskamba, laka leadership kejingalam jong Conrad Sangma ringkat tourism minister ngilak ban lai ye kene kedong kathan ke jongi.